Scripture reading in the Netayao, Mawamai Ea, Matayo, and Usubalu, Imayo, Leono. Our Lord to Matata or Lua, Awa or Lua, or Ogosa, Imaye, soon of Asata Orina. Ileo Ine Oya, Awa or Tumai Oya, Beo of Italaya to Wai Oya, O Mai, Inamatamata, and man to Wai Yadi. We are lovely, is it in Tayao? We are fully touching our bodies.
Whaitau moro e la tātou pūtini I whaitau. I whawhataia le tua, I ta mao tātou ali o Yesu Kiriso. Nena whanau whawina I tātou no ronalo whatele. Ina eilu le whanau moe waola. Ina tātou mai o Yesu Kiriso. La tātou tatau. Let us pray. Ua whanga poto lo nuu lau e kalesia mai mātou huma I le nei tai hao. E patu la mātou wha atu e I a te oe. Ua ali me te tau ana mātou whaia. O le mātou te talo le ali I e whio mai aloa ngāna pa ia. Mawhutaina lo mātou tāpua inga o ple a whaia nei. Ni e mātou I loa atu aile lo whanga ni lei o lau whio. We're gathered here for a special worship this morning. It's Easter Sunday. It is our prayer that as we listen to your scriptures and meditate on your word, that your will for us becomes clarified. In your name we pray. Amen. Tatou o mata nei saminga pese te ina I tatou the special choir. Sauni pese fo.
e whatalo whatua I pa I o le sauninga. Na tātou e kalesia pe o le masangia I le whionga te whona me lau. Whatalo whatu fo I le ofa ngā luenga. Sume o hao no rātou whentua. Whatalo whatu fo I vesenga I te akono. I te mai tahi. O dea mototu tō le kalesia. But for sunu tino tato fatasi mana I tato wo ma o me mai ele vatu le a au le fatalofa e ia masuyo le au le kalesia. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our folks who are joining us either live today or later on. And if the algorithm served you this particular service, it's because somehow you're connected to the Catholic Church of Christ around the world. And however you got to be here joining us for Easter service, it is my prayer that it be a meaningful experience for you, that you're just not participating virtually, but you're actually participating spiritually. And that the words that are preached here, the scriptures, the meditation, and the prayers touch you in a very deep and forensic manner, such that you're turned and you're transformed. That is my prayer. So welcome one, welcome all. Ala tātou whamaulalo I rungo le tua le tātou te tālo. Let us pray. Le tua tau tasi pa ia e. Le tamā le alo ma le nganga pa ia. E tasi lava oe e tolu o persona. O whae ngoina I oe e tangata whatutua. Mai lava I le amatanga. Na nau o mātou tu ai la le whatutua e fia I loa oe. Le mawhai na mātou I loa ato toa oe ma mātou wola pēr. Me leo e te pena I nai le triune God, le tua tō tasi pa ia. E whaamala lama atili ma whaapula atili le tangata. E whanau na manatu ma whaitawina o na aso. E te le ma le ato toa o la o fio. O mātou tautamaina oe o wa whapeo na mātou se sengi mai o mātou tamā. Whapeo na mātou mamao mai o mātou tamā langa e tautalatasi. Whapena ala o fio na mamao mai mātou. Mātou te whaaloalo ia te oe peo na mātou whaaloalo I o mātou tamā. O mātou tina aina fōi oe o whapeo le tina o na au mai ia mātou le whanau. Whapeo le tina o na whasusu I lana tama. Na sauro na loto I lana whanau. O whapenala o fio na e whawhanga I mātou ma e whatumawina I mātou. Na e tino tangata I lo walo o Yesu Keriso. O toi tū manu malo I le nei aso le o ta ua e mātou le nei aso o le aso ta pua. Ne a fio le langi ma awina mai lo wanganga pa ia. Le ua fatua e mātou le nei e kalesia ua o mai lava I le nei aso. Na vatu e misionale I o mātou lau ele le nei tala le lei. O le tala I le tupu au avea ma au auna. O le tala I le malosi ai mawhaifo o na tutonu o le vai. Whatau sunui mea uma I lo alofa I le tangata na e whai. Tonu watu o ba ai ei o mātou mātua ana mua lava o na whaimai lea. A tōro mātou pūlou. Bea le kalesia I Yesu Keriso. Whaimatutunga le mua o mātou atu. Le olo o tu vai e pe I mātou I le tupulanga ma le tupulanga. O me fo I le ne e kalesia ma le olotu. O le mātou tutalo I a papa veloa le namanuia o la o fio.
Le ngata ia I mātou I o mātou teimi. Ai whape fo I tupulanga whai mai o le mātou tunu. Mātou whawhitaia le nei tae ao. O le tae ao le eseta. O le tae ao na toi tū manu malo aila o fio mai le tu mamau ma le oti. O mātou titalo le le I nei. Awane I o mātou o mai I le nei teimi. O le nei no fuanga e pese I o sa mātou masani. Ia mātou o mai ma lo mātou tuntununga. O le mea fō o lo whaia la o fio I ana mātou. Pawale mea o le mātou whatutua ma te mitonu. Ma ofo ina atu I mātou e mātou lawa. E ipu ma waa ailo fina ngalo I le mene. We thank you, Father, for this special opportunity to gather during this Resurrection Sunday, 2025. As we reflect on last Easter, we are very grateful for what you have done for this community. Last Easter found us outside in a tent in our parking lot at Cedar. This Easter we are here, gathered safely under this particular dwelling. And for that we are grateful. We ask that we not take anything for granted, and that as we come here to celebrate the resurrection of your Son Jesus Christ from death, that we too are resurrected. We bring those parts of our lives that are dead, that no longer are moving, that don't have life, and we ask that you come and bless those parts. Sometimes we have to leave things behind. Sometimes we have to let things go. It is our prayer that this Resurrection Sunday be that message for each and every one of us. Just as you have been resurrected from the grave and death, so can we be resurrected from death. O mātou tatalo le li e, ina iei le whamanuianga la o fio le mātou putonga nei. Ese meo lo mātou iai la le whatuatua. O isi o lo tamu whairo la tau whatuatua. O isi o lo mana mia foi le fisosoani mea wa ai. Ni whawhangu elo la tau wola whalanganga. O nisi foi mātou ua lewa nei le whatuatua. Ua tele I le nganga o ua ngalo ia I mātou le tima. So se mea wawolo iai mātou I le mātou samalinga I la le whatuatua. O le mātou tatalo ina ia ngā le nei tāpua inga ma le nei aso whamanatu o le esete le nei tausanga. E toe langa ai iwi mamango. Toe maua I mātou le ola. Ma le maua I mātou le whamoe I ate oe. Mātou mantua le mātou tālo sanga o mātou atunu. Samoa na lua. Ngata o Samoa tututasi. Whapefo I Amerika Samoa o whalangolango mai le malo meleke. Ye lau whamanuianga I lona te tai whiwhilia. Ye lau whamanuianga I kalesia fia watia I o mātou lau ele ele. O mātou mantua fo le nei malo tele o Amerika o mātou whai malo I ai. O mātou tatalo I lau whamanuianga I Palestine. Lātou o whaia tu la whono le nei atunu. Ea a fia ai le lalolangi au ao. Si e mawhutaina I loa ngāma pa ia. Pe fo I le I lātou o lo whaia tu la whono. Ma whamalo sia I tu la whono. I mawhutaina I loa ngāma pa ia. O mātou talo fo I mo le kalesia au ao. Ala o fio. So se mea lo whapoto ai se to lua po se to toru I lowi ngoa I le nei aso. Ia I lātou o mātou whaio se sāwhatasi. Te talo ine e iai le whamanuianga ala o fio. I lau ngaina ma le mana.
upu e lau ngaina e au auna mai pule laa. Me e maua lava ni a nganga mo lau o fio ma lau whea. Mātou mantua whakitoa ta ma tina mātutua o la mātou o lotu nei. Ule o maua le awa noa e au wai mai ai tapo inga whaitele. Ua mātou staro le li ie. Ie iaile whamitala loto o lau o fio i a lato. Ma ie te ina i lato ina wo i te mi whengatā o lato soifua. Ua mātou staro le li ie ne ie iaila o whaminuianga. Ua mātou ainga o salalau i tu e whāo le lirolangi. So se mea olo i e tangata i ana whiau ma ngā ruenga. Ie iai whaatasi lo minuia. Whanau fo i ole nei e kalesia ma le au lotu. Lo whengai mā onga. Lo tautua i vai ngā au na mā lo. O mātou talo le i e turi loina. E lo alo whatu noa. Lo mātou talo le i e le neva yaso. I le ta ape ma le salalau e mātou. Lātou lo whengai mga ruenga e meise fo i whanau i a lātou wao. O mātou talo leli i e tātou wō malau o fio e manu i ai me oma. I au nāla mātou te talo whaitele. Tu nātu lumo lau o fio o whaatasi ma te talo te to tasi. Me lo mo mawha i o mātou loto ua lona e sila fia ma mau mai. Te talo na alau o fio lava e mawhai o na ave i ai. O mātou te talo leli i e se e talia mai. Ma e tali mai e tusa mlo sila fio me oma. E suafo Jesu Keriso lo mātou li i man whaola. O mātou wole ma wala alo tua. Say
Thanksgiving November. Part of what we're doing this morning is we're inviting people to pledge to the work that this particular congregation and the work that the Church of Christ around the globe is doing. And so we're taking pledges this morning. And the idea is you pledge during Easter, and then it'll be fulfilled during the Thanksgiving celebration in November. So I invite you to participate, not just to those that are here in the sanctuary, but also those who are joining us online. Think about this idea of carving out just a little bit of what you have received from God, and then giving it back to instrumentalities and institutions who are promoting the gospel around the world. Start with our congregation here at Second Samoan and spreading it onto the rest of the Catholic churches around the world. Ia o te wala watu i te akonu o maila tātou tauranga o tātou peleti. Ia se whamaia. Oh
whaia le tangata ia whatusitusa i le taulanga o lo i le laulo nei. O le mātou te talo i a vea, le nei taulanga e whai mawhatu e pa ule e le tupu i le tele ni fua mo la ufio. Our offerings pale by comparison to the offering that's on the table and your grace. But let this be a token of our appreciation of what you have done for us from the very beginning of time till today. Would you receive our offer? In your name we pray. Amen. Fiunga le tua la tatu whetawina. Tusi fifilia o le kanali a luka o mta au koe lus fufa. Te tau whea o wai e pia na masani e whea o mua se wha o mai whea o po spuma lua. Our reading this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 24, verses 1 to 12. We'll be reading responsively in Samoan while you follow along in your reading devices. Ukarus kufafa momos fugola tato fitawu de masangela. Lulu yaso le vai sapati wala to watu wai ile tuma mau le tafawata. Wa ave mea manomi na lato usahunia. Na lato ulu watu lea i tonu, ele i lole tino. Umatitau i lato, wapunou foi o lato mata i le ele. Na la fai maile i ate i lato. Se ale mea to te saili ai le o soifua i e woti. E te tauna tu ina atu o le atali i o tangata i lima o tangata angasala. Ma ia whasata o ina. Ma toi tu mai i le asutolu. O lātou toi fo'i mai nei le tunga mau. Na lātou whakmatala mai lea o ia mea uma i le to se fulu ma le to tasi. A toa mai lātou uma. O lātou manatu fo'i a lātou upu. E peise I se tau noanga. Lātou te le tonu fo'i I a te lātou. Whamuia te le maile tua I te lima tātou te whitau ai whanongolongo I upu ana fionga pa ia. Te watu pe a te ia lana lava vi nei se I ori whakavau lava. E leo toi pōmala I le tātou e kālesia I le tāua o le nei asosā. Le sosā le nei o whamanatuina I le kālesia ke usiano I le lalolangi au au. E le tū manu malo le li. Mafau fau le tau sanga o mawai, le seta o tau sanga o mawai. E sa tātou whale le malu le whale I e si. Sa vili o le nā asusā. Ia le nei ua tātou malu le nei tau sanga le nei whalsā no le anga le leo. Le nei fut o lotu mai kālesia ke usia.
di inga lava I le tua le whaititia. Whaia pēr le tua me sili ma manu malo I pēr. Na laso la le nei le fōu ia I tātou ua loa I le whatutua. O le seta. Na tātou I nei fo I o le stofi. Whamanatu lona maliu I lungo le sātauro. Sa tātou ta ape whanonoa I le nāso. Ia, le nei tai au. E leo tātou poto fia fia. E le fōu le tala. Ai am whaiona tātou whaangaina le tioata o mea fōu. Si o tātou tangai ai le tala tuai. E mwhaiona whanau mai ni mea fōu mo I tātou e seta o nei tau sanga. So Easter is not a unique story. It's part of our canon. As Christians, this is our Super Bowl. This is where Christ is resurrected from the grave and the dead. This is the highest form of being human and divine at the same time. So if we come to these spaces and this particular Sunday with lenses that are like not new, then we will take with us what we brought in. But if we come here in anticipation of something new, if we come here using the lens of newness, then something as old, something 2,000 years old, can be something new. And that is my invitation to all of us. So, memo mo te whia manaoe, le point mo te whia manaoe, e whai. E batu, o le tue tū manu mā lo o le lii, mai le tū mamau me le oti. E le ngata o se tue tū manu mā lo, whaale tino. E pese I ua longo ai a nganga umalava. E pe o sana wholafolanga I a nganga uma. O le oti o le tangata e le o le tale mo mua lea. O le oti o le tangata e le o le unga le o le tangata. So think about this whole idea of resurrection. We put Christ's body in the grave, and then during Resurrection Sunday, he proclaims this thing. He takes this transformed body and come out of the grave. And it's not just a proclamation for those that were there that Sunday, but it's a proclamation for all the spirits who had counted on Christ being dead forever. Utau maua mai le manatu le tuli le whailaunga. E pei o se wholanga le tua, ta wala mai lo nalo I Yesu Kiriso. Ia nganga umalama o loo tau mawhai e tau le tangata ola. It's a proclamation to the entire spiritual world that Christ is King and death is not the final word. Si e ia nganga umalawa o loo sai tia I tangata. Temi o le liki se i o mai lava I tātou fo I temi. A nganga to I lalo. A nganga e te le o whaatufungaina. A nganga o te le mawhaia se mea. A nganga umalawa lo whaapolongaina ai tangata. O a nganga ia saksaitia ai tangata. Masa avea ma mea ua oti ai le nganga o le tua o loo I le tangata. E pei o na whai ai o ia I le amatanga. O nganga na, o nganga o loo whaapolongaina I le tangata.
Ina ua toe tū manu malo le li I le tunga maumale o ti. O lana folafolanga I a nganga umalabana. E le mawhai ana toe se dia o tō le tangata na whai e le tua. You're beginning to get what I'm laying down here? So, it wasn't just a physical resurrection, but it's a spiritual proclamation that every spirit that intends to enslave people, put people down, make them dead, no longer has a grip on the human person. If the story ended on Friday when Jesus was crucified, there would not have been a difference because everyone dies. But because Jesus lives, because Christ resurrected on this day, our lives change. O te whaalongo lava I mea e se dia I le ranga I technology for me hackers. Whaalongo for me will hack their account, hack their for the tupe. But this is what Christ did. He hacked into this mainframe of all spirits that were unleashed when man sinned from the very beginning, and continues to oppress us. There are spirits that continue to enslave us today. I'm not good enough. Lima, the shame. I'm not young enough. I'm not smart enough. All those death-centric spirits, they were put on notice by the resurrection of Christ, saying that no more will you be victorious over these people that my Father created in His image. Because I have overcome death. In the book Steve Jobs by Walter Isaacson, Steve Jobs was suffering from pancreatic cancer. And he tried this experimental treatment that calls for sequencing his genome, his DNA. And the sequencing process costs over $100,000 at the time, so it's not readily available for most people. It's only available by those with resources. And now this same process can be done for less than $1,000. Sequencing your DNA so they can isolate certain proteins to target for cancerous cells. My point is, 15 years ago, when this technology was only available to a certain number of people, in other words, it was not available to everybody. 15 years ago, that was the case. But now, it's available to most everybody. The resurrection story lies at the base of these efforts. You understand what I'm trying to say? The idea that no longer are we oppressed by economic spirits. No longer are we oppressed by these, we can't do it because we don't have it. But the spirit of resurrection puts all those spirits on notice, saying that God can do this, God has done this, and we will persevere. So that's the technology we've always had, ever since Christ was resurrected. So whenever you hear someone say you can't do something, just remember Resurrection Sunday 2025. And you will see this technology that has always been part of our faith
formation, and canon. And it's my prayer when you listen to the story again that you receive it as if it's new. Manatulona lua. E manaia le tala le a ngelu tau le ato lua ina fai a Maria. Ma le osoko ina ua atu. Ai se atu te sailia ai le o ola i e oti. So natuna lua na. Aua le saili e oe le ola i mea o i le oti. If you have this proclivity towards life, if you have this technology, the resurrection technology, and then you are so gravitating towards life, then stay away from places where death reigns. Don't participate in the games where death is the ultimate result. I think that stands to reason, right? If you have this proclivity, if you have this longing for life, why are you looking for it in places where there's death? A whai olo, iei se maenga olo soifu olo iei leoti. Well, le o te tūrei. O le o te iei se ma losi o vaenga nai o te olo soifua. Se vanga nā labo wea iai. O te maua maile le manatu al whailao noa. So ia le sa ili o le ola I mea o iei leoti. Ia whingo whiana le ilo le ola e te wai atu lava olo o ngare mulemu mai o le pisa al whanau lea nā me I le pisa e. O le ola le me lea. Le mele taun tātou fia pe a mamaloata meiti e se a whae longa o le ola. E sa lotu nā meri malan whanau. O le uola tātou whisai le e se tenu o mino atamiti. Tātou e māsani a tātou o le pisa le whare lotu. A whapenale winga o le manatu o na lua lea. O tātou e li lifa I le ola. Ai se a tātou te fia I o I tūma mau. Le batele na whamai e se tina o tātou lotu o le sa ngā ruema. Au te mai atu I entina, so le pe o te wola mai ali, le pe o lana ngā ruenga lea sa aoti ai. So apa pe ese so tātou o ngā rue pe ngā ruenga e whioti ai. So ia. Le o whamai manatu lona lua, aua tātou te sa ili I le ola, I le mea lo I e leoti. So se mea lava la whaletino, so se mea lava la leo langa le mei, e umai leoti. Whamai le li I oa tau te tolo ai o tau, o ale nei lalo langi a wā olo o iele ngoi, olo o iele ele, olo o iele monga monga. E o tolo ai mo o tau oa whaaleanganga. E le o iese ngoi, e le o iese ele, e le o iefu se monga monga. Mele li o tau sa idi mo mole tua malanga ane o tonu. O me whaaleanganga. O me whaopopo e leo nā me umai atu o tau. So o matele tātou I le whaletino. Ai tamu whauna le lifa tātou I le whaaleanganga a wā o le tino e oti. A le nganga e ola pēr. Mai la apostolo Paulo a wā tātou te le tau matangata. A o li I mawhaipule. O li o le pōriula le la langi ato mā nganga le anga I mea o I langi. So don't be too much on the temporal world because that ends in death. But also have this proclivity towards life. And those are things spiritual. Ia male manatu muli muli. E pe e eile winga leo o tātou e whaapele pele I tātou ia I tātou lava.
manatu muli. O whapena am tātou whaia. Ia tātou o pongi popo ngā o le li. Ia tātou mawhawhau I teimi au tātou talavou. O na whamangalo la I o lou tangata talavou e talavou. Ia maupongi I o na vai vaina. E pia manatu muli nane te ua tele tātou I a whaleangana. Ia e ngalo ia I tātou o lo a whiwhi mai I popo ngā o le li. Ia lo tātou whaoratanga. The third and last point I wanted to make, this whole idea of suffering and death is part of our brand. It's part of our vocation. So when I hear young people not wanting to become victims, when I hear young people say, I want to look good, I'm saying, you need to get more data, because suffering and death is part of our brand. It's part of our vocation. A lot of folks don't want hard conversations. When we encounter hard conversations, we should be able to have the ability to be. We shouldn't avoid or try to escape hard conversations. Conversations that will not allow you to sit well. All the issues that are hard for you. The last point I wanted to make is that you embrace those and you welcome those conversations. You can't continue to have easy conversations. I have a very good Palangi friend that I met when I first moved to California. He lives by himself and he has a girlfriend. And they take trips together and enjoy the good life. But after trips, he would go back to his condo on the beach. And so does she. He just turned 70 years of age. And he confided in me that he doesn't have much of a community. Why? Because he refuses to become a victim. These are his own words. He said he hasn't become a victim since 1993 or some odd year. In other words, he refuses to suffer unnecessarily if he can help it. You can tell he's not a Christian because this is part of our brand. When a war happens in the Middle East, it affects us. We are touched by the poverty in other parts of the world. Because if Jesus were here, he would be touched by the poverty in other parts of the world. This is what it means to be followers of Christ. So if we refuse to become victims, if we refuse to participate in the stuff that our people, our brothers are going through, then we've got room to grow. We talk about justice. We think about just the right amount of punishment for a given violation of the law, right? Justice, that's our idea for justice. An eye for an eye. A tooth for a tooth. But if you look at the Christ event, Christ suffered the most punishment for the least amount of sin. What happened to Jesus, it's the most unjust punishment imposed by a system
onto the most righteous person. That's the Christ event. And in spite of all that injustice, Christ won. Jesus rose victorious. In spite of all that injustice piled onto him, he won. They could not keep him down. And that's the good news. Because Christ lives, we also live. So tala le na mo tatou le nei e seta. Pese I le tatau na to ye se me tau e tatou. Me se tatou ia o ro I fatu tua. Fatu tonu malia te maiti. Ave e ia nai me laiti. Mo tatou ai o sila fia mai loa le tala. O lava ni lape tatou. Anganga ia o tau mwhai e whatu I lalo I tatou. E sea. Wale o toi tū mana marole ni. Si pole alawa I whea le tala vōolo na soifua. Pole a I whea le whaalata e ana wō. Pole a I whea le whaamasinoina e se whaamasinonga ani o le tonu. Kau tau I sa tau. O te pe na o te tātou, ana manu maro lava. Lo te talo I whapea on tātou whaia. So se mea lawa whai mai ise le ma whai o ena whai se mea, me whai mātou whai e veanga lau o atu. Oh, look at it anew. Ese alanga leo o toi tū wale li I le tau sanga ma le tau sanga. I ola na whamanatu fo I nā mo I tātou. Ia whapero teiko no to leale o onga mo I tātou mo mua. Ia li lifa lava tātou I le ola. Ula vai na oti le tangata e tau tisi pe tātou I le ola. Sa ile tātou ia whamoe moe ua tau nuku. Wa I nā e le ola. Tanga I me whalenganga. Alolo ese mai whaiti. Lelo na lua oa tātou te whewhe I le oti. Whamaila li o se whapele pele I lona ola e maumau le I a te ia. Le whamau I lona ola o na oa. E maua e. Ia mai lelo nto. Se ili sino whanga mautu mo le li. Mo I lava o la tātou taua e whai whalenganga. Alo mo ni lava ale whai ma whaatino. Ia le lofo le tua wai ai tātou. Ia te manato le a mama sa mia lo tātou whatutuanga. Ana whamai lava le tua e lofa I tangata e le au mai alo nālo e maniu dungo sa tau o mo I tātou. Mo I tātou. O te manato o se whatutuanga nā au. Te la tātou whamantuina, I le tātua ngapa ia o te wala au whaaloalo o tui te akono o sa hauni mo sa karameta. E susu mai e una nei matala mai a au. O whatu nunga le leo nesa karameta pe on tātou mora me apostolo Paulo. Mai Paulo o te le I ai, a lela po na whalata I ai le ni o Yesu. Ni e tango I le areto o tu fitofi, tu inatu I o na soko ma whape atu. O tino le leo tu fitofi ma sui o tau. O tu whaia le mea mwhamantunga I a te au Yesu kuma tu te ai ai. E polo I whape fo I le puina o umana lato ai o si tie o lato luma ma whape atu. Le pule nei o le whanenga fo le o toto.
tu whea neme me whamantunga i a te au ia so umato te whinu ai. Wa so umato te ai ai nei a reto ma whinu le nei. Tu te whailoa tu aina maliu le li se i toe whiu mai. It was part of his tradition. It's a Seder meal. It's a celebration of a shock. But Jesus opened it to the rest of the world. He took what his community gave him, abstracted, and offered it to everyone that believes. And though the elements physically may be the same, but the Spirit has always been there. The spirit of diversity, inclusion, and equity. Ka mena mo wala lato whaftai, me leo tau sang atua i te akona i a Miriama, se alanga ina le tato whaftai mo le areto ma le waina. Tato kitano. Lumato tamae o le nani. Oi, oli aua le leite kāresia. Lumato mai o luma i le tuna. Lumato lotu. Mauna. Ma'omato mautinoa. Le paia. Mai mamano le mei lava i tuna. Tolu aso taluai. Ndi wai loa. Loa le sata. O tolu mai no mato. O mato aso. Ai wato tu manu manu o ia i aso to. E ai le mitai. Mato te whamanatu ni mai. Le aso fo. Le ola fo. O sa mi e lo wano i su. O le wha mo no e oka. O tamu. O le pale ali i lea. O le whaona tawa o e samia, o le lalani mato. E awa i ala e mato, na mato whawhitai, masawa i ia losu afa. Ona o te tawa ma ona lea na mato whai. A mato talia le whatusa o ona tino, ma lona tutu. E whai pe lea ma whaona tuna ia e mato. Te whaona tawa wa i saumia mo i mātua mata. Heavenly Father, we come before you with humble hearts. And we are very mindful of the sacredness of this moment. You conquered death and sin, and you gave us new life, hope. And that's why we are so grateful and so thankful. Because that is the covenant with you through your Son, Jesus Christ. And as we partake in this Holy Communion, may it always remind us of Christ's love. Jesus Christ. All these things we pray in your precious name, Lord. Amen. On the night that Jesus was betrayed, he took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this. This is my body,
broken for you. He also took the cup, gave it to his disciples, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Would you do this in remembrance of me?" Ola whapenafu e tātou whaia, tula te akona. Ama wale areto te lia loa. Fatali se dato Italia. Time.
le whengenga fōle I lo toto, whenu e tātou uma iai. Tātou te talo pēr. O mātou I loa e le ese mai le nei tali suanga. Ma te ni uma lava e whawhanga e lau fio I mātou whale tino ma le whale ngana. A o mātou whawhatai ona o mwhai ona mātou poto poto. Mātou te nuti mea whatasi. O wā o lo whina ngalo lea o I mātou. O mātou talo le li e ne iau ngāle nei sakara meta. Ma wailo mātou mālosi e le ngata I le tino. E siri le whale nganga. Mātou te o atu I le lalolangi I le nei vai aso ma le nei masina. Ma whapeina o na mātou whaia e le whaia ke riso. We thank you for this sacrament. We thank you for setting aside this table. And we thank you for the extravagant welcome that you have for not just us, but believers around the world. We ask that you continue to nurture that spirit in each of us. So when we go out into the world, we're compassionate, we're loving, and we receive love from others. Thank you, Jesus. Amen. La tātou whai ule nei I sauninga pese o sauninga o whepese. I see his hand
mo tātou te pese. Manea ia o po pese lea. The reason why Jesus lives is because you live. So if you're dead, then Jesus is dead. But if you live, it's, means Jesus lives. I always struggle with our culture and our language. And they always say, well, Samoan. But it's the same technology. As long as you live Samoa dato, e ola pe lava le ngana pe tasi pe lua tangata pa Samoa. E ola pe lava le ngana. Pe na fatu tua nei. E miliona ma miliona isi ke fiano rofa o tupoto foi. Falsafa pe lo langi awa o celebrate here. To man malo le. Technology na dato. To ise oti. To ise oti se vanga na lavo we oti. Ia ona tau iai leo se oti a leo ti ai o le ise. O leo to ise tui. Tunga maufo leo to ise na manu malo. So mo tātou i o matutua ia, tātou wofi fia. Tupulanga tala vō ro whai mai, ia, manu o tau le lofo na tua. And I'm always mindful of how diverse our churches have gotten. When I think of Jayla and Tony and how my Spanish is so bad. But get this, God loves you. And you just have to believe that. That's the technology. That's your part. God has always loved us from the very beginning when God created us in His image. God has always had that. But over the years, over the generations, we've lost that. We've lost faith. And it's my prayer that Resurrection Sunday this year reminds you of what you ought to do. And that's to believe in God. And when you believe, then those blessings will be yours. Yeah, mo te la tut whaftai tātou kalesia whaftai fwoi. E tātou maloma o me mai o mwhau tātou nuti mea whatasi nei tai au. E ia manuia lava ia te meutou tātou mawhtanga, e manuia fwoi ta ape mo sa lau o tātou ni neva yaso. La tātou whai u le tau. Let us pray. We've come to the end of our worship, and the message is clear. Because you live, so do we. It is now our final prayer that as we go out these doors, that we believe that in all parts of our lives, so that way the blessings of Easter can be ours. Would you do that with us? O mātou wo I le si uia le nei tāpo inga. Mātou whamana tuina fo I le sakarameta o le lau. Whailongo lo walofa tu noa mo le tangata. Le mātou tatalo I mo le mātou malosi. Mātou te atu I le rolangi le neva yaso ma whapeina o na whai. O wā o lo fina nalo leo. Ala mātou tu ua. Tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Keriso o mātou li whaoa. Le lofa mutumuti vale o le tu o tama. I mai mawhtanga le motusia maloa nganga pa ia. I iat mātou lea malau whanau le lalurangi au au. Ne iau I le whakavau. Amen.